دما خوش ببینرین هجا ایرو هفته جوتمه 2022 روزان روزا دوشمه بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه امی هول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا روس ایدی ایریشن خویین لسر خاک اوکراینی در بازی پایتخت کیوی دیگه آنگو بگوتنه کردن ایدی روسیا راست کیف پایتخت اوکراینی دیگه آرمانج ارتش روسیه به بالافرین بیمروف ایریشی کیوی کر ریبریا اوکراینی جی ادعا دیگه که دی ایریشین بالافرانین که روسیا بیگ آنینده بالافرین بیمروفین ایرانی هاتنه بکارانین. دیدمک گویریشا روسیا مها خویا هشتان جی بر بتجبونیه ارمانج بویه پایتخت اوکراینیا کیف. روسیا به بالافرین بیمروف ایریشی کیف کر. لشبچنسکی یا گویک جقادن قربالغ یم باجره دانی سبه دماغل دچون کارو دبستانه تقیم پیک هاتن. پشتی ایریشان آگر بهن آواهیان کد. شهردار کیف ویلاتی کلیچکو دربار ایریشان دا داخویانی دا و دیار کر گوهن آواهیان سویل دمان زرار دیتنه و هری کم دو کس دبن خربیان دامانه. Європейців, шантажуючи світ, але у них немає шансів. سروکمار اوکراینیا ولادیمیر زلنسکی گوت دژمنه گو به بالافرین به پیلوت و موشکین کامکازه ایریشی تباهی اوکراینیا کر به شب و روز گله سیویل دترسینه. سروک اوفیسا سروکماریا اوکراینیای اندری یرماک د داخویانی خواه یا لسر تلگرامه ده ادعا کر گو روسیای دوان ایریشانده بالافرا بیمروف آ ایرانی بکارانیه. شهرداریا کیوه پشتی تقین دست بکه لباجر داخویانی دا و دیار کرگو بنسازیا کریتیک آباجر هاتیه ارمانج کرن. نافچه شفچنسکی گوزانینگه، خوارنگه و بار لیهنه ده دسپیکا هفته عبوری ده بو ارمانجا بمباباران روسیایه. ده جوتمه تاوی گو کیوه ایزن روسیا به موشکان ایریشی گلک باجاران کربو. ده ایریشه ده 19 کس هاتبون کشتن و 105 جی بریندار ببون. سروک دولت روسیای ولادیمیر پوتین راگهاند گو اویریش وکه برسفداینا تقینا لسر پر راکرچه یا لقرمه پیک هاتیه. اوکراینیا ده هفته داویه ده راگهاند بگو روسیایه به بالافرین به پیلوت ین بناوه وینتس 136 ین ایرانی ایریش پیکانیه. ایران ادعاین گو دبیجن بالافرین به مروف جه روسیای ردانه رد که. کریملین خواه شیروکرنا ویه که دور دخه. روسیا ادعا دکه گو ایریشن وی گو اوکه اپراسیون لشکریین تایبت بناو دکه سیویلان ناکن ارمانج. بله هر افشاری لأوکراینی باندورا خواه یا لعربستان سعودیشی دیده نشاندان آمریکا جبر هلوستا سعودی یا نیزبونا روسیه به هرس اول دیجی وی گفاند خواه کشکا سپی راگهاند کو سروک آمریکای بایدن نها هول ده پولیتیکای خوین جبو سعودی دیار بکه او یک جی جنها ده ریبریا ریاده ماتمای هشتیه. بریارا ولاتین اوپک پلاس یا جبو کم کرنا بودر خصنا پترولی واشنطن بهرس کریا. او یک بویه سدماویه که کدناوا دمین داویه در ریبریا امریکا به اشکره بر تکنیشانی عربستان سعودی بده. شورمند اولکاریان تاویا کشکا سپی ژاک سولیوان دیار کر کو بایدن جبو بریاره و با آوه کی استراتژیک تف بگره. ژاک سولیوان دیار کر کو د ناوا بجاردهان ده گوهردنین د آلیکاریا اولکاریا امریکا بو وی ولاتی دهنه.
that he is going to reevaluate our relationship. هەروەها ji televizyona CNN a Emerîkî re jî got serok wê bi lez biryarê neda wê bi rengekî rêkûpêk û stratejîk tevger bike. Nêrîna endamên her du partiyan wê were girtin. Şêwermendê ewlekariya netewiya koşka spî îşaret bi hilbijartina navberê ya meha mijdarê were li darxistin kir û diyar kir ku wê Biden li benda vegerandina kongreyê be. Jack Sullivan diyar kir ku di vebijêrkên Biden de guhertina alîkariya ewlehiyê yên ji bo Erebistana Siûdiyê heye û ev tiştanî ziman. Her tişt ji nişka ve çênabe û dema serok ya ji bo nirxandina ji kongreyê re heye. Sullivan herwiha tekez ku to armanceke Biden ya di civîna G20 ya mijdarê li Endonezya bê li darxistin nîne. Piştî biryara welatên OPECê ya kêmkirina hilberîna petrolê, Biden diyar kir ku ew li kêleka Rûsyayê ne û got wê ev biryar encamên xwe ji Erebistana Siûdiyê hebe. Serokê Komîteya Peywendiyên Derve ya Senatoyê Bob Menendez daxwaza rawestandina firotina çekên Emerîkî bo Erebistana Siûdiyê kir. Herwiha endamên Kongreya Demokrat xwe amade dikin ku pêşnûme qanûneke derbarê Erebistana Siûdiyê têxin rojeva Kongreyê. Erebistana Siûdiyê weke serokê OPEC tê binavkirin. Tê diyarkirin ku biryara kêmkirina petrolê wê bi kêrî Rûsyayê ku di fînansekirina şerê li Ukraynayê de zehmetiyan dibînin were. Rêveberên Siûdî jî dibêjin ew li pêşberî helwesta Amerîka tenê matmayî mane. Buhabûna pêdiviyên jiyanî û krîza gazê Ewropî daxistin qadan, welatiyên li Fransa, Almanya û Îtalyayê bertek nîşanî buhabûna pêdiviyên jiyanî dan û ji rêveberiyên welat daxwaza alîkariyeke hîn zêdetir kirin. Bilindbûna nirxê pêdiviyên jiyanî û krîza enerjiyê li bajarên Ewropayê dibe sedema protestoyan. Welatiyên li Fransa, Almanya û Îtalyayê li dijî vê yekê daketin qadan. Li paytexta Fransa Parîsê bi hezaran kes tevlî çalakiya li dijî buhabûnê bûn. Xwepêşanderên ku li ser banga partî û sendîqeyên çep daketin kolanan, daxwaza zêdekirina mûçe, backirina qezencê û gavên kêmkirina bandora enflasyonê kirin. Di çalakiyan de polîtîkayên aboriyên Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron hatin rexnekirin û daxwaza rawestandina nirxê enerjî, berhemên bingehînê ên xwarinê û buhayê kirê hate kirin. Ji siyan yekê stasyonên benzînê yên welêt bi pirzgirêkên peydakirina sotemeniyê re rûbirûne. Piştî grava karkerên di rafîneyên petrolê de ji bo peydakirina benzînên carnan ajokar çar dimînin ku bi saetan li bendê bimînin. Li Fransayê enflasyon nêzî ji sedî şeş e. Roja şemiyê li Almanyayê zêdebûna buhayê enerjî û xurekê hate protestokirin. Komeke ji di sit kesan li ber ofîsa Serokwezîr Olaf Scholz kombûn û banga piştgiriyê ji bo welatiyên hejar kirin. Platforma kampanyayê destnîşan kir ku heta dawiya 2021 ji sedî 20 zarok û ciwanin û ji sedî 16 kesên temen mezin yên li Almanyayê wê dibin bandora xizaniyê de bin. Li paytexta İtalya Romayê jî çalakî hebûn. Komeke welatiyan li hev kombûn, bilindbûna bihayê gaz û elektrîkê û başkirina alîkariyê kirin. Bandorên şer, krîza xwarinê û enflasyonê fikaran li ser tevliheviya civakî ya li welatên pêşkeftiyên Ewropî zêde dike. Bi spor hişyariyê didin û siyasetmedar jî li riyekê dikerin. Berê bînerên hêja ev alozî
باندورک زیده هیا هری داوی سکرتری گشتی یه نتوین یک بوی آنتونیو گوتریس راگ هاندکو کریزا خوارن ادی بربه آستک مترسیدار ودچه تنی دناوا 3 سالین داویه ده جمارا کسین کو پیوستی آوان با آلی کاریه هی 2 قاتی زیده بویه. But it is first my honor to hand over the floor to the Secretary General of the United Nations. 16 جوتمه روژا خورکی یا جیهانیه ببونه روژه سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوترس دا خویانیه که داو فکارین خوین لسر زیده بونا هجمارا مروین برچی آنی زمان. گوترس لسر تویتر گوت هجمارا مروین کوکتنه بمباندورا برچی بونه دناوا 3 سالین داویده بدو قاطی زیده بو. But it is first my honor to hand over the سروکی ریخستنا جسد و نوتو 3 اندامی گوت جبه هیویتی دوی ام در باسی هیوی و چالاکیه ببن. دست نیشان کر کو خوارن دوی بوی بوهایی به کو هر کس کاربه به دست بخه. Ladies and gentlemen, we meet at a time پسپورین نتوین یک بوی دیار دکن کج بر ویروسا کورونای ریسکا شر آن ناو نتوی کو دما داوی زیده بو و آستنگیا لپیشیا خورکی یا جبر شر روسیا و اوکراینای هشمارا مروین برچی زیده بویا. روژا خورکی یا جیهانی جبو پیروز کرنا دامزراندنا ریخستنا خورک و چاندنیه یا نتوین یک بویی ده سال 1945 دهات بورا کاندن. ناوروکا روژا خورکی یا جیهانی یا سال 2022 دیان بدروشما کسی لپشت نهیله هات دست نشان کرن. دراپورا 2022 دیان کریزین خورک یه ناو نتوایی ده کج آلیه تفنا گلوبال آلدش کریزین خورک ده مها گلان ده هات وشاندن هات را گاندن کل 40 ولاتی مترسیا برچیبون لسر 108 میلیون کسی هیا. اتیوپیا، نیجریا، سودان، آباشور و یمن وک دورین کو برچیبونه که گران لی هیا هات دست نشان کرن. مصر، اوکراینا و روسیای جی جبر شر دورین کو زور و زحمتی لهنه هات دیار کرن. تونس و جزایر جی جبو کار به برسف بده داخوازان لهمبری پرزگریکا برچی بونه تیده کوشن. لأفغانستان بگوهردنا رژیمی یا پشتی هاتنا طالبانی را کریزا خورکی یا لوی ولاتی گران تربو. بریم به عراق دوام بکن. سرکمار نوی عراقی دکتر لطیف رشید لکشک سلام یا بغدای به مراسم که فرمی دست به کاری خواه کرد. ایروش بو به فرمی دست به کاری سرکماری نوی عراقی دکتر لطیف رشید لکشک سلام یا بغدای مراسم که خاطر دار خستن. ده مراسم ده گلک ریببر او کسیتین سیاسی ین عراقی آمده بون. ده مراسم ده دکتر لطیف رشید وکه نه امین سرکمار نوی عراقی دست به کار کرد. لی بالکش بو کو سرکمار بریه عراقی دکتر برهم صالح تبلی مراسمی نبو. سرکمار عراقی دکتر لطیف رشید ده مراسم ده آخیو او گوت ریخستن کرنا پیوندین حولر او بغدای و ارککی منبع از جبو لحف نزیگبونه که سیاسیان بیک هاته او پاراستنا دستوری کار بکم او وکه ارکک جبو خوشی ببینم. بلبینرین هجال ایرانی خواه پیشاندن اینکو دست بکری مهکی خواه تجیکر او حتی نهاجی دوان خواه پیشاندن ده بیتری 200 کس جعالیه هیزن رژیم ایرانی و هاتنه کشتن. سرهلدان لروجلاتی کوردستان و ایرانی یاجبو آزادی و دیجی کشتنا جنا جوان آکرد جینا امینی مهک لپی خواهشت. مهک درباز بو تبی همو کشتن و گرتنان گل قادانه. سرهلدان درباسی گرتیگاه هم بو. شبا 15 جوتمه لگرتیگاه اوین آل باکور تهرانه گو به هزاران گرتی لهنه و بشک زیده گرتین سیاسینه دنگ گولیان و تقینان بلند بو. شوات لگرتیگه درکت. جگرتیگه دومانک زیده بلند بو. پشتی بویره مالبات گرتیان بره خودانه گرتیگه.
لێلەگۆری شاهدên bûyerê hêzên rejîmê bi tundî destwerdانî malbatên girtiyan kirin û bi gaza îsotê belav kirin. Li gorî Wezareta Dadê ya Îranê heta niha 8 kesan jiyana xwe ji dest dane. Piştî bûyera li girtîgeha Evînê hîn zêdetir xelda ketin qadan û li dijî rejîmê xwepêşandana berfirehtir dikin. Do bîşev jî li gelek bajaran ciwan da ketin qadan û xwepêşandan li derxistin. بلبینەرین هێژان و چێرمە لەڤەر بداوی بوون حتا سبە جارێکە دنوەرین پێچیا و بە ببینن دناڤە خێر و خۆشیێدە هەر شەد و بەختەوار بن.